Sih. Berat do bah. Yes. Saya lagi dah. Ano ba wari taon? Tang tu sa tebe ho rozan. Agak adiro bersilat niyon. Udah ke jauh salai dah. Takut tu si dia apa buat niyon. Si Boliso song dia. Songko. Song dia roau. Song si bolis. Si Boliso song dia. Songko. Aku song dia roa. Song si bolis. Ay cukul magputangin ang nyon. Ay. Si Bolis song dia pa aja. Si Bolis song dia. Songko. Aku harus song dia. Song si bolis. Bah, adiro bersilat niyon nangan masam mana mau do. Ate may ho bah. Danyan tu si ho hata. Ay ala ipo to ba sa bata. Si cukul ni ho na sa tu sammo. Abi agak di sini diri aku. Nang dapat turbi hasil nah. Es. Hasil nga terbit na. Pertanyaan nga sa nga dong hasil. Anong jawaban na? Ngay mahasil. Tangan pengertian nih. Ay nang pengertian. Pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Nggak jawab. Ya udah, pertanyaanku, song dia dah harus si Bolis. Songko. Itu tuh jawabannya. Song dia au. Song si bolis. Song dia harus si Bolis on. Songko. Song dia harus si au. Song si bolis. Song dia si Bolis. Songko. Song dia au. Song si bolis. Tangan dok kasih nak. Udah ngiram bah. Taruh kasih tangin ang mga sama ko. Ay sila ba pedok ka urday sa isi? Ano mo ito na hata? Doh, Ate may ho ba? dah kuat tuh sih dia jawaban. Orang dah apa hasil nah. Dang dapat sila. Ang isukuk ko. Ni majawaban na. Imahasil. Dah ni jawaban begi dah selai dah. Song dia do si Bolis. Songko. Song dia harus au. Song si bolis. Song dia mah harus si Bolis on. Songko. Song dia mah harus au. Song si bolis. Si Bolis song dia. Songko. Putanginam. Au song